HTS Hayat Tahrir al-Shams ki Makok al-Jolani ki khutta power kai de ki lakhi bano asuk yamna hadak mak de Syria ut ki base magi followers singna atang ba sophisticated weapon kai de ki phangki bano Basarul Asad ki khut 90% Syrian land control oiram bani maduda ngak pa army sing na rebellers sing asiga kari ki sok na khite nongmai maru abo kari ki kap khite surrender kari ge chuk line tauki Iran Russia Syria de strong oiram bani makhoi asi su rebellers sing ga sok na khidaba sina kari kino Asad ki army na sok natraga ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁꯣꯛꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯨꯔꯀꯤꯅꯁꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯕꯁꯔꯨꯜ ꯑꯁꯗ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯛꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇ ꯂꯥꯏꯠꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯇ ꯏꯁꯔꯥꯌꯦꯜꯅ ꯁꯤꯔꯤꯌꯥꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯊꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯀꯦꯝꯅꯣ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟꯠ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯁꯨꯄꯔ ꯄꯥꯋꯔꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯦ Basarul Asadna ngasi chahi kayadagi Syria ki civil war da ngamduna ta lakhibani rebellers pu namthaduna ta lakhibani adubu handak ki matang asida hekta mapu ngamkhiba rebellers singna chakhom amakhakna masi yamna lubo amani hairi great game amani chathariba se game makhal amani Middle East ta ngarang di pau amaga thorakre madudi Basarul Asad ka nityana huga marungda secret deal ama tok ama taunaki lainaki haiduna Aduga Basarul Asad masamak na yadno khut thangat ki bani mana Syria si Israel pitok la magumbani loina pek ni manung da rebel group amalakani makoy na lakuta na ngak la nuloira ne wa Basarul Asad family di asum su western culture da ngaw jaba pam jaba amati du ki type ta hingba makhala mani du ki family type ni hairi asom da Syria da ki Iran thokre power loikhre aduga Russia strength power loikhre Syria da ki Object rebellers sing ase use torga Iraq talanda baki wafam ni hairi aduga Iran na handakti Iraq kan baki force tharaka dawri Syria gobna fall oi bhansu pam da bana thab so hore hai real threat dushmani se Israel America ki Iran amati Russia ni Israel America ki ultimate goal Iran Russia defeat to bani makoi ase defeat oi khrati prithibida makoi bu thatpa kanasu leiraroi aduna hawjikti Middle East ki Russia ki power se Watkre Israel open Russia gi against the ngang bahorakte haidi aduga sukui bese Russia amdi Ukraine gi wafam sida Israel na wanga ngamde Russia gi force Syria ta leibani na kiba hojik leitre aduna makhoi ase kidre open ngang bahore yam chawwa bana Russia na Iran da alert to rakre haidi Iran na koi checksel do Israel na koi gi nuclear plant sing da thomgai bagi planning to re haiduna aduna Nakhoi gi sem sakadaba nuclear program ado complete to horo hayakre hairi Hojik Syria loikhre Israel gi khayat changkhre next Iraq ni asumna Iraq sto rebellers sing asiga ahar batta makoi asiga thonggai ni halgani thaji laga Syria gumna loyalani aduga next target na Iran ni masi amaka toraktorin hairi loikhiroi masigi matung ta Pakistan su makoi gi target tani hai asumna mathang Muslim countries singi power strength khut tharak bagi wafam ni hairi hojik Iran Israel ki oina khwai gi chawbu dushman ni maramdi makoi da nuclear power lay amasung lairakadawri aduga Middle East expand torakpata only Iran khaktani makoi bathat pagamdori se matu gamdana ba aduna handak Iran isolate to henkre Iran ta attack to thokpagi wakhala se Israel ta lakle hairi Iran na son thakrabati Lebanon Jordan ka se lai na makoi kutta sakragani Egypt ka sidi ka shilai bente makoi na asumna Israel matang torakpagi wani aroi bita big Israel expand to pangamnaba Mathakta mention ton wafam sing ase hojik mak expert ke ana nai dari wafam ni Syria gi rebellers sing ase loi na manung da Israel ki ni amti America ki ngaktani prithibi da sanari kanglup amana check sanabugum check board ta aduga checkmate kaina lawbuda adugum na hojik kanglup amana masi plan ahar bada tawraga mathang matugi matungin na chatharak pani hairi masi su ki gra wafam amani